Keng gula matora ka manjenengan. Seeka tokar nikah rata-rata. Saya ulang, rata-rata ini urusan dunia. Beni urusan tahajud. Kula kita teman mangkiin para rabu tetang ke kula betetangkan sambian atau kar sedretanan gara-gara polan banyak tahajud, gara-gara polan banyak baca Quran, bah ngoca engkau cermet ke ruang, engkau tak nyapa ke ruang, apa hatam na banyak keluk benyakan ben kau tak ada keng mun cermet gara-gara warisan, cermet gara-gara sakolan beda ada kelengkong. Survei membuktikan berarti sambian ngaku mau sebenarnya kadang-kadang saya ada wakil pelaku nah keng gula matore kiki sambian ki muntunya nembian ikala insyaallah raja kentena keng mu nembian singala raja tolana raja tola anapa pangas tete gulaban sambian ke nyakeen natin na oreng karena oreng ni kamon sake para rabu atena malarat tampena ni kamon oreng ni kasampe potong tapeleco benyak tokang beceta keng mon ate se ancor gara-gara bentan oreng malarat nyari tampena betul. Pangas tete karena manusia ni tak kira jeje manolong manusia gak dito tak kira gagak manolong beni urusan tunya manolong make ora jan lemes ni kaki malik sanusi lambo paling gendeng orang engki ni kamon masya Allah ngak makin sudah tampak ampun mulai lebek lemes gula sama ni kajukan lebak lemes. Guru, mon bilan kita ngodan aja lah salah aja. Buru. Beni alaban buru. Ni ka banser ni ka. Jak gini ka ocan tak idi ngakin. Maling deki ko mikil ko. Makan ni ka banser jua kita tersehatan. Ambian tersehatan kapi. Mon jan lemes betul. Penyakit bahagian nyapa. Si asal ni kemon gue ngak nikah, mon lamba, apu lapu ngak nikah, iki, acan ngak nikah, sare ocan, jak ring madu ikun ocan malolo si sare, makai kanan le baso tak tahu jak lo bagolar, iki kan, mon mangke ni nyapo rese sekon ni, ajiman lah, si sare apa, miksa grip, flu dan batuk, apa, kris. Nah, dari gak ditoh toreh gulaban zambian senga pateros kompak ngak nikah, pateros atretan ngak nikah, malar muka atretan atunya akhirat. Kok laku ning akhirat atretan semakin juga atretan. Pak, Bu, jo apa, Bu? Kita mari. Bu. Ayo. Gula mangken ning matora. Dak remah ongkuna nikmat tati tretan. Ken, pada setong debu, istaksiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Pabenyaknya reta-retan pompong ki badan itunya, anapa? Karena pensapen orang sandi iman ning akhirat kento bisa nolongin. Ambian berpan-palang guk laku ning akhirat, muslim berpan-palang guk laku ning akhirat. Nika ternyata beda teretan sekenal kaabak guk laku saya selamat nolongi je mon. Manter bae nga. Betul? Kong langkong seijamin pasti enga pasera nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika jaipon bekal aden tek gulaban sambian. Gulaban sambian guk laku gak dito para rabu bekal elerek tonton pamasuk aka swarga ya teraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal